ka gold bio oil, ka umpanyang kali kababahatam na kabanta ki kali. Kabaduna artangka na kiwe ki diesel, ban apply na kabanta banbo ya ki petrol pump, pila ban phone ha ki number, pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. 26, declaring the winner by unanimous decision, the Outlaw Boy, Anthony CM! और hello everyone out there ni kong eko organize ko chibuna ipibaro ba I'm simyanga katinjanga antri simili ba firu fitip kena ka pai baladap mentasngi tengah job kam ta jung pi ba pi I'm simyanga tenang I'm sim sakhman thank you sapran ko chibun Tell you on your face, I was not certain that you will win because I saw you hanging out. I thought you're not focused. But then when you went in there, I will do it, man. I love the way you stand. You know, your stance is like not the boxing stance, not the defensive. It's like you go there like this. You know. Excellent game, bro. Excellent. so much. Anthony, the Shillong gangster. What a fight, यार. मजा आ गया. क्या स्किल दिखाई है, क्या स्किल दिखाई है एंथनी ने, क्या दिल दिखाया है एंथनी ने, क्या ताकत दिखाई है एंथनी ने. और इनके हाथों में, इनकी स्ट्राइकिंग में जो पावर आज हमको देखने को मिली है, आई एम श्योर पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत आज प्राउड है. इंटायर नॉर्थ ईस्ट. U Anthony CM ubade ukhon samla na kathem Ribhoi district ubade ru unong ilekai MMA hapo ka jinghikai jong uba Kores Marweng ha ground and pound MMA gym Meghalaya. Kaba kani ka silem ai jinghikai yabok kadon hanong po. Une usamla ha kani ka tayo ko baladap ulami na Ribhoi district ban le ya shimbanta ha ka jingpenlong ya ka Matrix Fight Night kabala penlong ha Dubai persya ya ukaran lama na ka Jalam Maharashtra. Ha kani ka jinghikun une usamla ubala penkerteng kumu gangstar of Shillong hangte ya Dubai ulara ya kanam jingjob. Habayo banya keren baruba Kores Marweng ubalong nohikai ya une usamla ulayathu bakinwan poi hanong po lasyai kasngi. Henry ula pentip ru ba onomla ban lechau yaki na airport namar ka jing perking jong ki bor ka any namar ka jing pang coronavirus.